sebäbi hiç de kortaya dite bilmişsin. Günden gün yaşarasın gına diler. Elle birer daruğu var indi diler. Onun daruğu üzümden gaziz balakaylarım indi. Buna şu gaziz balakaylarım bulmasa mı elle koşan kortayıp elle koşan gur iyesi bulgan bulur indi. Onlar mena kortayırga da gur iyesi bulurga irik bir miller. Mün rehbetler yolsun indi bizlerine. Uzgan yıllığı şey başı bilen ılık ılık koyup tükedi. İki kolunda iki malayı. Enkey kururtka baradırıyık. Molaylarını siye kaldırıp dursak karşı gelmesindir bittik ki. Neydi? Ne işlep karşı gelin deyindi. Üzüldüğün şangayların bit alar. Gadetlerin bilesindir bittik ki. Bilen işlep bilmedi. Ona bir tane başka yerlerinde bir tuzdırıp biyip durarlar. Onlar üzlerine biymiler. Mini de biyiteler. Allah'a şükür, irtatığına karını tüm şakla diyeyim. İrtengilikке, ebibe. Düşkülükке başkırt bir var. Lipşik düştü. Şüprege. Bilem kısa da çıkındı bana. Şu şabiyi tüşü onlarım gitip, köp de ötmedi urtancı malam koydup düştü. Birden bir malayı bilen. Bu ulum benim kişi tüslü ayak bilen yürübey. Kulu bilen baş tüben yürü. Yürmezsen o şabiyi kadar düş bulay. Yürüyün Allah'a şükür. İrtatığına karanı tüngü şaklı baş tüben yürüyün. Bir gün şulay sıyır savurga da baş tüben kırıp etkenmin. Kurşu hayırlı satay kurup şapkandı. Ömürüsüne bir elle kılığım buldu bu deyim. Мен айтам ғазиз балақайыммын. Ғазиз балақай үшін мұнда клоунына түгіл әлі кімдер бұларсың әлі билеген. Шулай дейді. Мына шулай. Шушы клоун жаным кетіп, біраз ғана ұялайтырмын деген дейімді. Жалайтырға берелерміз рингалар менің жағдайларым. Көп та өтмеді. Töpsük kızımның игізек малайларда қойып түштілер. Бұлар тегелер ешігін амысың? Бұлар футбол дейіп тұртатырғанлары. Жігінім, Аллаға шүкір. Иртатығына қараңы түнге шықты тубартыда шабан. Кімгін айттырып құймелар алар мені. Мен барата, малайлар үйге өнесіп тұқты кетіріп, деймелер мен тегеді үйгіріп барып тұттан. Нападай синабылға бар. Бұрауыз ашытты, тілеріз ашытты. Telimni arkalı tüşlep yigirip, ille malaylardan uzduram. Tünleri futbol bilen sotaşıp çıkan. Bir tünde şulay gol diye tavuşuna uyanıp gitsen, kişten savgan bir bedire sütüpün tiba bularganman. Mene, bu yılda Allah birse icasa olsak, kurortlar sezonu başlana. Benim de yaşarım sezonun başlana. Ең бірінші болып, деге бейі düşі жанларын қойдып түшірлер енді. Uzgan yıl кеткенден, әбей, біз сені бұйыл қайтқанда, яштар бейуіне, сабри мұнны бейуге үйретеміз дегенлер еді. Оларны күтіп тұрып боламысың енді, әлі қошан үйретіп, яштардан қоғанмысың, яшасын біздің жандарымыз.